Misozegny amizay tsika ino mahatonga olo araiky 10 ans mahery mipetrana andafy nefa na tragno vato tsy vita na tokotany tsy azo. Azaveka amin'andre ino antony? Voalohany, vola a cause la sarotry mahatonga olo amin'ny vola ie. Izy io na havanao, na ray aman-dreninao, zandrinao, kamaradinao, anadanao, anabavinao, zokinao. Sarotro mahatonga olo amin'ny vola. Io olo ababy zegny mahavita mamadika anao rery. Ary tsy samban'ny anina aregnesanao raha zegny. Resa-bola, vitsy olo atokisana resa-bola. Izy io navadinao aby, vitsy olo atokisana resa-bola. Fô izy ndraiky misy aza atokisana. Misy aza atokisana fô izy vitsy. Vitsy. Tsy nantona avako aby. Za take nivolagna ino antony mahatonga olo araiky mipetraka andafy fa 10 ans mahery mipetrana andafy na tokotany tsy vita, tsy voavidy, na tragno vato tsy vita. Za aketo koragna le andafy aketo, andafy. Za tsy koragna le en partie amin'ny tanin'arabo, fô mbola asiako koragna zigny. Mbola asiako koragna ndraiky zay fô i niany za tsy voaligny zegny. I olo ababa amin'ny tanin'arabo tsy concerné eto fa olo en Europe na soit andafy hafa fô izy tsy amin'ny tanin'arabo. Tsy nantona avako aby. Anao koa midoko andafy 10 ans mahery zegny na en Europe na andafy tsy haiko andafy misy anao. Normalement anao hafa nationalité ou bien résident permanent. Anao koa tsy amin'ny tanin'arabo. Ko andafy hafa volagniko eto. Tsy amin'ny tanin'arabo, avake ka tsy à Maurice. Antsambandafy zegny préciseko tsara be tsambandafy fô zany any tsy koragna andafy le amin'ny tanin'arabo mia Maurice. Fô en Europe, anao 10 ans mahery pitranao andafy zegny, soit anao fa nationalité, soit anao fa mahazo résident permanent. Ou bien carte de séjour. Azaveka ino antony amizay? Olo araiky mipetraka andafy 10 ans mahery nefa na tragno vato tsy vita, na tokotany tsy voavidina Madagasikara, antony voalohany, vola io sarotry mahatonga olo amin'ny vola. Sarotry mahatonga olo amin'ny vola. Ary raha ty tantara favanisy. Olo ty zegny mipetraka andafy, izy magnandefa vola Madagasikara avidiana tokotany. Zava tokotany karaha zegny za tokotany karaha zegny za. Vola i alefany, ataoko hoe alefany amin'ny zandriny. Zandriny avake koa ne. Tokotany rabekiny alenileny zany sary. Vola hoaniny zandry, tsy vidiny zandry na be tokotany. Avake ka. Tsy aboana tragno za eo ivolagn'ny olo andafy ty magnandefa vola par mois zegny anao aminazy Madagasikara igny tsy aboanany tragno igny. Sakintsika gasy tompoko e. Sakintsika gasy zegny. Sakintsika gasy loatra feky. Zao na ray aman-dreny, sakina ray aman-dreny, sakin'ny zandrinao, sakina havanao, sakin'ny kamaradinao. I vola alefanao igny tsy aboanany tragnonao aby. Mangala sarin'ny tragnonao le olo mitragno tragno igny, alainy sary afa miteko tragnonao ndray miteko. Tsy tragnonao aby zay fa vola alefanao hoaniny fô. Afa avy regninao afa avy nisy tantara nagnanjay mety tsy vaovao amin'ny sofininao. Olo noho isorohana amin'ny raha magnanjay, isorohana amin'ny raha magnanjay, alele volanazy akajiana agnaty posinazy. Mba haininy tsy lanin'olo, mba haininy aminazy izy fa midépense azy. Izy fa midépense azy. Au lieu que vola igny alefa ary, nefa tsy arakaraka raha nantenaigny zegny raha miseho avake. Zegny voalohany antony tsy avitan'olo araiky tragno na tsy avidianan'olo araiky tokotany à Madagasikara. Izy afa avy naregny tantara raha magnanjegny afa avy regny sofininazy, noho isorohana amin'ny raha magnanjegny zegny. Volanazy tsy alefanany fa akajiana. Akajiana aminazy tompony, akajiana amin'ny bankinazy. Tsy alana agnaty comptenazy. Faharoa, misy faharoa baka. Kofa misy voalohany misy faharoa. Faharoa antony tsy avitan'olo tragno à Madagasikara fa 10 ans mahery mipetrana andafy na tsy avidianany tokotany. Aleleke voalohany ina de tokony hazava azy ie. Izy noho izy efa 10 ans mahery mipetrana andafy zegny, tokony afa résident permanent ou nationalité ou za take possible izy za fa tsy andeha idoko à Madagasikara ou izy fa za fa tsy andeha idoko à Madagasikara ou izy fa za hipetraka andafy aty.
za ivanga tragno aty izy. Izy amin'jaikiny mivanga tragno izy, magnefa tragno tsikelikely izy par mois, traité no tsy agnatin'ny 15 ans ou bien 10 ans na 20 ans. I tragno magnefa tsikelikely izy par mois. Izy noho izy magnefa tsikelikely par mois zegny, tsy possible baka za keky i ôlo ike ko ohatrandraha olo tsy de na manambola be mankory izy koa mbô micalcule hely, i tsy possible izy ke agnano tragno ty andafy noho izy magnefa tragnonazy par mois andafy aty agnatin'ny 10 ans ke. En même temps izy magnefa tragno mitsabo tragno ka izy a Madagasikara. Azonao vola karaha magnano tsy maintsy misy araiky tavela fô. Avy amin'izay tsika avy mivolagna hoe ohatra izy voalohany izy zara fô olo tsy ran'ny problème, ohatrandraha tavela hely le Madagasikara. Fô le andafy aty bôka tsy possible andeha ambelana satria izy midoko aty. Magnefa par mois le tragno tsy possible fô le Madagasikara ny possible ambelany hely. Avy amin'izay volagna antsika gasy hoe eko veta. Avake bôka antsika gasy bôka antsika gasy zegny mora magnambiatsy ôlo sady hypocrite. Tragno akeke mitsaboala tragno bôka anao akeke. I tragnonao avy ohatrandraha misy problème hely anao ke agnatin'ny 2 mois tsy mihetsiky. Fô maro koragna resaka igny regninao. I tsy raha regninao sofoninao fô ambadimbadika agny zare mitsikitsiko anao veta koa ny olo igny. Fahatelo, eko fa avy regninao izy ty, tsy haiko varana andehananao igny andafy e. Mbola resy ne Madagasikara zay ty ta Madagasikara fa navita tokotany navovanga tragno navita tragno vato. Zegny raha vitantsika gasy. Fô fahatelo koragno entre parenthèse fô igny fahatelo. Olo araiky zegny possible zegny ray aman-drenin'azy fa tsisy. Zanany jiaby fa aminazy andafy aty. Izy amin'izay ka andeha namboatra tragno a Madagasikara agny, possible izy retraite-nazy andeha ataona Madagasikara, possible retraite-nazy ataona Madagasikara. Fô mbola tsy mameka azy zegny mitsabo tragno a Madagasikara. Ohatra izy mbola jeune karaha za ty mbola jeune, karaha za mbola jeune, ory za agnatin'ny minimininazy za tsy andeha midoko a Madagasikara fa za doko andafy aty foy. Za mbola tsy meky za tsabo raha igny, afambelako za mahazoazo taogno. Za avy amin'izay ohatra za zegny agnano retraite a Madagasikara igny za fa azoazo taogno. Tsagnonavy amin'igny za mitsabo azy agny. Izy avy vita igny za direct midoko agny. Zegny. Azafaly magnametsy ny olo mipetraka andafy tsy mahavidy tokotany ndraiky tsy mahavita tragno a Madagasikara tsika bako aby fa mbola ony antony tsy avitan'izy igny. Tsisy olo mipetraka andafy zegny tsy tagnano tragno a Madagasikara tsy mahavoavy tsy tia hivanga tokotany agny. Fô managna eritseritsy zegny olo jiaby gasy jiaby hitanao mipetraka andafy. Fô mbola misy antony tsy agnanaovan'izy igny. Azafaly magnametsy igny hoe tsy haiko varana andehan'izy igny andafy mbola resy ne Madagasikara. Azafaly magnametsy igny e. Fô anao tsy mbola velogno aby antsika jiaby, anao tsy ambanjary, anao tsy ambazo fahasalamagna. Zegny. Bisous.